Бағал жамағат, Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында айтады: «Иннама амуалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху ажрун азим». Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында айтады: «Керті да сіздің мүлкігіз де, әмсабилерігіз де фитнады, Аллаху Тааладава ұллу демеңгелі суаплық бар» дейді. Аллах Субханаху Тааля ол сізге дүнияда берілген мүлк, сабиле, төліле, алабарысы да, екісі да фитналла дейді, сынаудыла дейді. Аллах Субханаху Тааля дауа сізге ұллу суаплық бар дейді. Фитнады, алай ұллу суаплық бар дейді. Хапарыбыз да аны сүннен барықты. Аллах Субханаху Тааля бізге мүлк бергенге да, төлі бергенге, саби бергенге да, біз қуанған детебіз, izlеген детебіз, сақлаған да етебіз. Алаға мұратларыбызны да салабыз. Мүлкібіз біле да мұратла байлайбыз, төлібіз біле да мұратла байлайбыз. Аллах Субханаху Тааля ол фитнат дейді. Ол сынауды, аны кереклісіче, керекли жолына салмасаң, кереклісіче хайырланмасаң, ол ақырында саңа сынау болып, саңа азап болып қалыр. Аллаху Тааляны алында барды суаплық, ұллу суаплық, аны керекли жеріне салған, төліні кереклісіче өстірген. Мұхаммад пайғамбар Аллах саламы аңа болсын кесін хадисінде айтады: «Ма мин маулудин илля юладу аля фитра». Хар туған сабейда тазалықта туат дейді. Исламны тазалығында туады. Алаяны атасы бұла анасы чүйітке бұрады, християнға бұрады, мажүсіге бұрады дейді. Ата бұла ана олды сабейні ары да бұрған, бері да бұрған. Аллах Субханаху Тааля саңа түс туғалай оқына сабейні тазалықта бергенме дейді. Хар заты да жеріндеді. Сен жаңыз да Аллах Субханаху Тааля берген тазалықны, берген шериаты бұла бардырырға керексе. Үйреткен заманында ол керекли затыны үйретіп, керексіз жерден бір жанына түрткен олды ата бұла ананы жұмышым. Аллах Субханаху Тааля айтады: «Я юхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара уқудуха насу вал хиджара». Аллах Субханаху Тааля айтады: «Аллаху Тааланың бірлігіне инанғалла, сақлағыз кесігізні да, әм ақулларығызны да оттан аңа тамызық болғандыла, тамызық боллықтыла адамла бұла әм ташыла» дейді. Аллах Субханаху Тааля ол бізге берген, тазалықта берген сабилерімізні, ақуларымызны, үйірімізні жаханим отыннан сақлағыз дейді. Аланы терсіне айландырмағалайына кереклісіче үйретуді. Ибн Қайым, Аллах аңа разы болсын, алай айтады: «Сабилені көбісіні терс жолда барғалары дейді. Терсіне кеткелері ата бұла ананы хатасыды, палақыды, аны себебіт» дейді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге тазалықта бергенді Аллаху Тааля дейді. Атасы бұла анасы бұрады арыда бері де дейді. Аны үшін айтады Ибн Қайымда, сабилені терсіне барғаланы көбісіні хаталары дейік, себебі атала бұла аналалла дейді. Аланы саби заманларында кереклісіче үйретмеділі, адеп, сый, намыс бермеділі, хайырларын сабилеріне көгістмеділі, ала ұллы болғанларынан сора кеслеріні, хайырларын ата бұла анаға бермеділі дейді. Ол байламлыққа есбұрығызны үзлейме. Ата бұла ана кереклісіче сабейін өстірселі, аңа жылуларын берселі, кереклісіче қарасалы, алада ата бұла ана қарт болғаннан сора ол жылуыны артқа қайтарып атаға бұла анаға бергеніне үсіннен айтады. Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында аннан айтады: ата бұла анаға тілек еткені үсіннен: «О мені Аллахым, сен мені атамма бұла анамма рахматлық бер,
Meni sabilikte kalay östürgen eselede deydi. Atabla ana sabilerin sabilikten kalay östürsele de, alağa ne es bursala da, bayda es burgan zamanda, es burganı üstüne aytkan zamanda, жаңыз da aşını, suunu kiyindirgeni üstüne kapar varmaydı. Atala sabilerin koyup, ayla bula, жылла bula, uzaklağa ketip işle baylanalla. Nek? Sabiyinin jaltıtır üçün, anı bir jarlısına jarar üçün, sügenin aşatır üçün, sügenin kiydirir üçün, sügen жерinde okutur üçün, keң yaşar üçün, sabiyi üçün dep, sabiyin koyup, ata bula ana, tögerekке başka aylanıp, ırsı izle baylanalla. Alay Allah subhanahu teala bizge sabilege жаңыз da ırsı berigiz demegendi. Alağa üretken, sıyını namısını üretken, dinni üretken, Allah'ını tanıtkan, ol janında durmagan ata. Ol sabiyi üçün aylanganına bir kişinin şekligi joktu. Sabiyi üçün de baylangandı. Keçesi günü bolmağallayına, kesin da kıynap, çarkın da kıynap, avruğula da alıp, kart da bolup, akça işle baylangandı. Sabiler üçün de, alatın çaysılla dep. Alay ol erkek grubla, ol tişiru kartlıklarında da tınçaymaydılar. Nek? Oljalların atı baylangan sabileri, jılıuların körmegelleri üçün kartlıklarında alağa jıluu beri bilmeydiler. Atasını tanımaydı. Atasından arı söz eşitmegendi. Atasından akıllı söz eşitmegendi. Atası janına olturup ana bir juk üretmegendi. Yaşım kızım yaşav mablaydı. Mablay bolsa mablay et, mablay bolma, mablay et dep ana üretmegendi. Janında süyelmegendi. Ol birinci terslikle etken zamanda janında bolmagandı. Yaşavga çıkıp birinci kere adamla bula şağrey bolaylananda atası janında bolmagandı. Ol kıyıllıkla, ol yaşav sorula barısı da üstüne tögülgen zamanda atası andan haparı bolmagandı. Ol atasız öskendi. Ol anasız öskendi. Sav ata bula, sav ana bula öksüz bolgandı. Sonra kartlık gelgen zamanda men kralını bir kıyırından bir kıyırına barıp, ne keçe ne gün demegelleyine seni üçün dep, sağlığımı da, yaşavımı da, yaşlığımı da bergen olamanına alay etet deydi. Ne sepken esen de, anı algansa. Nek degende? Jarlılıkta bolsa da, biraz takırlıkta bolsa da, sabige bek birinci, janında atası kerekti, anası kerekti. Üretken, ülgü kögüstken. Anı üçün aytadı İbn Qayyim'da. Sabilerini tersine taygallarını köbüsünün sebebi atabla ana bolat deydi. Allah subhanahu teala aytadı. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah subhanahu teala aytadı. Aytalla deydi o bizni patçakыбыз, o bizni Allah'ыбыз. Sen bizge üyürlerimizden, üybiçelerimizden, üyürlerimizden, bizni yüreğimizni kuvandırgalla sen et. Allah'tan korkmaklıkları bolgallağa sen bizni imam et deydi. Atabla ana tilegen tilekti. Meni üyürümde Allahu Teala'nı tanıgan, Allahu Teala'ga tabıngan tüz üyürünü sen bana ber deydi. Yüreğimi de közümü de kuandırsılla deydi. Sonra meni de Allah'a imam et deydi. Ata kesini üyürünü imam ne zamanda boladı? Kesi de tüz yolda varsa. Atası dinden uzaktı. Yaşı da dinden uzaktı. Atası içerge süyedi. Yaşı da içerge süyedi. Atası yaşlığın kalay süyse alay öttürge süygendi. Yaşı da alay yaşarga süyedi. Anda bir türlü seyirsinirçe bir juk var mıydı? Joktu. Atadan neni körgen ese de balada ol jolbla baradı, ol taptı. Har zat kesini жерindedi. Alay bolurga kerekti. Alaydı yaşav. Alay seyirsinirge kerekti.
içkiçi, namazını tanımagan, dinni tanımagan atadan dinni tanıgan, Allah'a boy salayım degen jaş össe oldu seyir. Allah subhanahu taala akşılıkını süygende ol jaşını düzetkendi. Anası dinden uzaktadı. Namazın etmeydi. Üsün başın japmaydı. Kalay süsü alay aylanadı. Kızı da ana köre ösödü. Üsün başın japmaydı. Dinden uzaktı. Halal neydi, haram neydi bilmeydi. Anda seyirsinir çabırzat yoktu. Anasından körgenini kızı da ol jolla baradı. Anası kızına ülgüdü. Seyirsinir çazat. Anası bir canına tayıp durgan zamanda javluğun da kısıp namazında etip dinin tanırga küreşken kızçıklarını görsen alağa seyirsinirge gerekti. Allah-u Teala kesinin nürün alağa atkandı. Alanı tüz yolga turuların süyüp saylağandı. Ali radiyallahu anhu aytadı, ürettigiz sabilerigizini ilmuğa em adepke deydi. Sabilerigizge ilmu da berigiz em adepke da ürettigiz deydi. Kılıkka kesin halkın içinde kalay jörtürge gerek bolganın ulluğa, gitçege, sıyını, erkeğe guru, tışırı, ortada kalay jürge gerek bolganın üretken ol barısı da atanı jumuşudu. Biz bek süye biz şöndüğü zamanda kesibizin sabilerimizin kemçiliklerin başkaga atarga. Şkol gayrı karaydı. Sadik gayrı karaydı. Üniversitetli gayrı karayla. Ne işleydile bula? Bulaga bir jugu üretmeydile dep kesibizini etmegenibizini bolmaganibizini anga da mına da solga da onga da atarga hap hazırla bolup turabız. Alay bek birinci va kesibizden kalganına anlarga süymeybiz. Yaşыбызны, kızыбызны ters çürügenin körüysek, ol bek birinci ata bula ananı tersligidi. Başka joruk joktu. Hav igiden aman da tuvadı, amandan igi de tuvadı, ol boladı. Alayala barısı da andamında birle bolalla. Köbüsünde atadan neni körüyse de, yaşı da anı etedi. Ol ne jolla bar ise, ol da ol jolla baradı. Dahak aytadı, busurmanlı hakkı deydi. Busurmanlı hakkı kesini üyürüne Allah subhanahu teala'nı farzların dinde üretken deydi. Allah-u Teala neden tıyı ise de neni haram etken ise de ol haramlıklarını sabilerine üretkendi deydi. Atabla ananı borçudu. Sabige dinni farzların üretken. İmamlı borçu uğay. Atabla ananı borçudu. Kesleri bilmegende sorgan etelle, üretken etelle, ürensin dep keltirgen etelle, derslege jürütelle. Alaybek birinci borç, ol atabla ananıdı. Sabi namaz etebilmeyse, halal haramlı ortasını ayırmeyse, İslam bula gavurluknu ne bolganın bilmeyse, ol atabla ananı kemçiligidi. Kıyamet günde olanın için de soruluktu. Abbasitlerin halifleri Abu Cafar Mansur Amiyitleden bir kavimlerin tutmakka atıp duruydu, alağa keleçiş beredi. Bu tutmakta turgan kezüğüzde en bek nege jarsıgansız, en bek nege sokurangansız dep, sizni kıynagan nedi en bek bu tutmakta turgan zamanınızda dep keleçiş berdi deydi. Ayttılar, sabilerimizni kesibiz kolubuz bula, üret almaganыбызга jarсыйбыз dep ayttılar deydi. Sabilerimizge kesi kolubuz bula, üret almaganыбызга jarсыйбыз dep ayttılar deydi. Sabileri kayda bolsa anda, kimni kolunda bolsa anda, biza tutmakta alaga söz ayta almagallay, alanıga çakırу ete almagallay, alanı tüzete almagallay, jallarında söyle almay turganыбызга en bek jarsıganыбыз olt deydi. Nek degende, atabla ananı ızından kalgan baylığı ol kimdi? Kıyamat günge deri anga tilek eterik kimdi? Suaplığından ülüş berik kimdi? Balasıdı. Balasın ol jolga tüzetmegelleyine ketse atabla ana ol kimni tersligidi? Ol atabla ananı tersligidi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "İnnallaha sailun kullu ra'in amma star'ahu."
Ahafiza zalika am dayya hatta yas'ala racula an ahli beytihi. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı. Allah subhanahu taala kıyamet günde har onu uçuğa soruktu deydi. Ol amanatında bolğanlağa kertiçi bolğan mıdı, bolmagan mıdı, saklagan mıdı, saklamagan mıdı, erkek grubunu, üyünü ahullarından sorgunçuğa deri dep aytı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Erkek grubu ata, üy biçeler üçün de, sabiler üçün de sorulgunçuğa deri. Aytganmın, üretkenmın, namazga buyurganmın, mecitke jürtkenmın, üsün başın japtırganmın, din jolga salganmın, dinni farzların üretkenmın, adepke kılıkka sıyga namısga üretkenmın dep Allah subhanahu taala har erkek grubunu, har atanı üyrünü üsünden soruktu deydi. Abdullah ibn Umar aytadı. Bir erkek grubu aytadı. Yaşına üret deydi. Senkerte de sorulluksa deydi anı ilmusu üçün. Yaşına sabiyine kılıkını üret. Sen anı üçün sorulluksa kıyamet günde de bayıttı deydi. Sonra anı bula sen üretkenden sonra ol da sorulluktu. Sana, ataga, anaga, kaysı közden karaganına, boy salganına, igi bolgan mıdı, bolmagan mıdı, artta ol da sorulluktu deydi. Birinci ata bula ana sorulluktular. Keslerini hakların tolturgan mılla, balalarını allarında. Hakları va aşı suğu tüyüldü жаңызda. Anı dini de, kılığı da, ilmusu da, Allah-u Teala'nı tanıganı da, tanımağanı da ol ata bula ananı borçudu. Kıyamet günde Allah subhanahu Teala seni yaşın omak nek giyinmegendi. Seni yaşın omak meşnede nek aylanmagandı. Kızın omak nek giyinmegendi. Ullu okulada nek okumagandı deyip soruk tüyüldü. Kıyamet günde Allah subhanahu Teala soruluktu. Yaşın da kızın da Allah'ını nek tanımagandılar. Yaşın da kızın da İslam dinde nek jürmegendile. Sıyını namusunu nek bilmegendile. Alanı ol kılıklarını, dillerini üstünden sorulluktu. Bize akıbızını ol sorulmazlık zatka atabız da ol sorulluk zatını unutup maltap koyabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı kesin hadisinde kafa bil mari isman an yudayya men yaul. Günah jeterikti deydi adamga. Ol kimge amanat bolgan ese de alanı tas etse deydi. Ataga bula anaga kıyamet günde başka zatını sorulmay kalsala da жаңызда ol sabilerini amanatlarına kertiçi bolmagallayına alanı tas etseli ol soru da alaga jeterikti deydi. Allah subhanahu teala barыбызda bulayda bugün bolmasa da tam bula atalabız. Barыбызga da keldik soru oldu. Allah subhanahu teala'nı tanıgan mılla? Allah-u Teala'nın jolun bilgen mille? Oğusa bilmegen mille? Allah subhanahu teala ol amanatımızga kertiçi bola. Allah subhanahu teala'nın alında kesibiz bile birge akşı tölü östürüp dünyada em ahiratta Allah-u Teala'ga tiyişli kulla em üyürülerimizge imamla bolurça Allah-u Teala barımızga nasip etsin. O sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem.